Ebiem do Adom TV bedroom dwumadie eso yada se papa pa omre ene wadaje a wode amaye ni titiw ne busumi nyina mu ne ya na atsena etie Ghana nkomo ene Ghana mamre ene amane ahodo bebre nenne 31st March bibia sesa ahofade koka bibia unu se amamre ne amane esu na no monkwaso Edwuma nya bete wait pa na ya mode tete ho saa no ya me hira mo na mo ahenie mo emrenyam ene de na hima afia amankwa atamaklo ena me gina hi mene me hene si ade ayo osabere man kuntum krunku waje taisi nyina akwasinsi so na pia o medase Enti eno no na titles ne do so say ono animu ni nyina bi wom sa nti adam wase radio force 4 yamamu achen yamamu akwaba edo ba Adom TV eso de bonkrata na ma omo ahomegiem na so adomonline.com de e ba nti e de bebremo na ye kwasi yemfa konya iso na ye nuanom nkramofo nso yes yemhia wo mo ne mo akwaba ede radia se say ene ometwas nze mo hwe no se ne behunu nsoroma no yes enura chief imam kasamafo so e bi ehu o mawie ene bi Ghana enura chief imam kasamafo me eti asese enye hu enti hwe no se ene de ye behu na aja ekwamada ho na se de ti so mo ko 30 full days okay yes so mo ko full 30 days ene 31st ti yesto konkuni ala se ne behu na aja ese biet mi abana wie yenyo muslim fo ya de afie na fom anya easy na one day ka sa continent da fom bia oboa na fom anya easy na fom omre na straight 6 to 6 yes a straight because also did it before 6 sir to accomplish statistics and om de sabi yo ye menenta so ensu no mo enka ho ano dry na fom my idea ne nimsa mo paya mo boy so awrade atie yes na ehunsunso aso no so beba ma Ghana fo wiase nyina ya dansefo ti enne ya fo fie dai na enne ye hwe nimu se bebe na wie ye die magudie mu bibie ni gie ni nyina no enya boko na en reflect wo bosome ba ko akomkire no mu titiru ne mabunu no titiru se wo wie wo ye niema bi ensem fata twitwi moto pagane mu chese ye niema bi enhia obeko beach wo nko no boko obewie yese wa ama sa nkomo no ne nkwanhia no mu de enne afofie dai wo mani nyina ntwa na mo mianyi ye ni yenko ne yensamra asumdue mu no na wo ye a ne aka say yes wa ya de na so obeko beba no wapra ana wo kono wa ama eno de ana ehuhia akwasi yebeto aso no yefa sedama Milan GH on address yes aro Milan GH MYLLA GH uko Instagram Milan GH owo ho and what address yen kama na dia me santini ban wanam gina yo ba hima na dia pure pa na me kwanchen bi anim pure pa good sa na me danchem so na dam ko mu na dia nze me ko an se me ko me ba an se me ba enti ya say be our traditional wedding episode dress say ya o friend Milan GH o be dress o kama nice o photo shoot bi na episode ye na episode dress se kuromanya se sa asante nko a o da bi tribes ni nyina o be dress o kama e dia ma I mean fan number no kwesi wa sa ye ka say na manfo ehunu number no mo enfem na ye ka say enne the last day of Ghana month. But and then the last day for being patriotic. What your number? For number to just Milan GH number 0264 848345 0264 848345 Milan GH. Friend. Obedreso kama. Ondreso. Amamre afadie bia wo frɛ no a obeba ho. Wa be ne kama so. Yes. E dia man ti na ahofani nyina no ye de Milan. Adama na unsa kwesi me shine sir we ko hwa asante mampo ye twa o matwa pictures be 6000 o tv e why finance we no ehwira ba fo sa na tie ntoma ne me amedia ti wa wo dia say sentuma de wo dia ne twifom
Ah, so. Obo mo kwan na o hye no 3/4. Yo. Ma de wa dia ekifom. Se wa boni bi si wa de. Aha. Obo mo kwan usuro. Okay. Se na me ko na ye fia, afa na me sade ko landry. To no ba twetwe na beda akotodwe. Woni mi say de ye bia wona se kire. Oh yes. Yes. Ye bia dia wo kan. Betimi aye no kore. No kore je se betimi. Esro we say say onyime ni. Se mi tie firi na na mo ho. Debri mi na make na. Bo na ya adwen na wo de afa. Afia nya adwen na me de afa. Wa kan de. Gidi. Se mi firi na mu na ebe. Ampa. Ti me ka gidi. Why? Ya make an gidi. That's it. Na say de kaka ho say ene the last day of Ghana month. But nye the last day of being patriotic. Sir. Yema ho do no ehia ye. Fia. Yema ho do no ehia ye. Nyenye ya famu de yema Ghana enfa ne tumapa enfa. Ade ba ko da bia meka se yeni ho adanse ye se ya sumdwe ye wo. Fia ya sumdwe ya ye. Na me da menya akonya ko mbese Togo. So. Fia me ko so Ghana sumdwe. Oh yes. Ghana now we are blessed. I mean tonko so ma sumdwe. Entenam man. Mi enfa sumdwe ni ni agro. For be to you. E feni agro one bit kra. Feni agro da kokra. Ti no se mpenfo no mo hunu. Titiku no. O mo ka chese ye hunu bi denti na ya te. E na ku be siga na ku. Unti ase. Unti ase. E na no bi na kan e o sim de se ntokwa na isi amekwa kohye me dem. Hwe. O se me nko. E be toa ho. O se be bi e kunu me nko se. E wa nyo se ya hye ntokwa no Accra Sports Stadium. E na e Abubuwa na no ho for man asumdwe ni agro why sa maburu na monti ase no emu obi nka manfa nkodi echi na ku be siga na ku be unima de kro ukenkan buku mu keke unhunu bida unhunu bida ya bona fa boku kakra bi ne hade asemo ku na se be siga na no ya de bona kakra bi fa boku ne hade kakra bi na sa bra back me for man asumdwe ni agro emu bi na da na ne kura afie wo asumdwe kura koba kura na timi didi sei ya je wo fa hudi na ne obeto bi na determine dodo a obeto ya mo my Ghana ho asumdwe ho ban ahofo ntu wo mafo ahofo ntu wo mafo na ahofo mate anso abafom efia me bra pani ma me koda police station o tiano me bra pani o hema no pay ya be o ka just make me ma me de ko Omi achim. Efro be pim ne brother asesa. Saba no se nyame mfichire. Enemba te akofom. Ngaba tanti ayema. Ya semu. Ene e krokro yema. Ene e ma ne se bi. Wada o mani yemie phone lines ye ne Ghana month, yes. Last month. Yes. Yentutu ye hofo. Sir. Tutu ye hofo. Last day of the month, not last month. It is 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704. But of yentie we Ghana manti e ko say de ma titu Adom TV e open here de ma mwana tinyame ya Adom ada se afeda afese ne here e de na mo hwe ni mo si betimi de aka ho de de nso na wo kai tetimre ni mu ene ni ho a yo we senka ye betumi asaye ye twen wo ba ntientie so ho na ye kam ye me ye kasa nso ehun hia ye okay ye kasa ho hia ye prom kasa ehun hia ye brofo ye bi obeka to se brofo ye bia no boa brofo ye ne mo krom kasa de at least se fante se ya huna se ya sante se ye fra se da kasa bia wo kan bia no ma ho hia why be proud kasa no tetie fantetie ma ne ma ne ntimi nka ye krum kasa ne bi na bi business jijijijijida obebe fie ye nya first caller me do no pay ye mo ache mo akwaba hello me na no pay ye mo ache mo akwaba yo mejo so ya das pa mentie wo ho TV no so ada ma yen kasa wo phone no so na be me na wo putu hia no pay. Oh, make us a free. I have to come here for now. Oh, awa, ya da siente o. Awa, dum ready TV no. Awa mo.
I'm afraid in fact, when you program my FCA, Papa, when you're you shape with him, Pan, more personal. Much less a Ghana man, Mamma was a Ghana for Yawazia, sir. To say the Adom TV, so more Wazia, sir. Man, the Ghana man really was super. This answer, Yamia Madon, and Mavinia, so who be a friend at that with his coffee. I was so brave on any it's Ghana man, you really was super papa. Na Ghana man tuwe ya esema nyame adom ene ye kwa wiye no kete na de opa kwasi eka no ye maguru ni bi wo ha ye kasa no ehwo nte saa nso na maba wa nso ye kasa nso ehwo nte kana no pa na wo ya bai wa na obehu se be ma babunu pa be de no be kan wa dite na nke ku obra ya bra ni nyina de atwom eti ne sana na mo se omonsa mye kwet na nkopa bra no emra na emwaye nyame hira so of France also. But of one pay you watch him walk over. Major, yeah, that's it. Bemen and I know good to pay. John, Miss Boss, so yes, let me Joseph. You, thank you. So, I put with your mamma, you be pa, my friends, and money. Any money, I have your messenger, the boy. Nafi ya manos ya nchira wo hia ya kasa ene obi mpo kan brofo de chira ne ba mufi a wo free school nti eno emwaye ya damaso ya da se ora Joseph ya da mo ase ofo France wo so me do fo no pay ya mo ache mo akwa baba Adom TV bedwam so me do fo ya mo akwa ba na ya da se be me na he na wo hwe yemfra no pay Onene wo fom papa yetie o. Yo, because of the mind stapa. Okay. Because of mind stapa, our firm Dr. Kwejir agree. Okay. Pacha yetie. Hello. Oh, yetie on kapa yetie o. Doctor Kwejir agree. No, because we share mind simodi. Pero for no pay am watch mo akwaba. Me do so. Yeah, that's it. Be men na hina wo hwe mfia no pay. Me hwe mu fli takrade. Takrade. Yo, yetie we. Edika ma me ntia mo na me ma mo ni na so afisia pa. Yeah, that's it. Na Ghana man ti die mi ami sofo owo Presby Beach Road Kingdom Royal ayefle no Reverend Odede Oma man we for the first time or for so bia mo bia die Tade church or my san level no. Okay. Busma ebiani ayedi of no to sue a day to what my ye Ghana ebiani nkote biani bibia nka ho bio. Enti no ye danase na ye da eye ni mani ni wife yes of my miss wasi omo no mama ye to me after Betty Ghana man then na kwa almost the last day of Ghana man no mesle say akaban be to me I say a woman schools ni bi and ye share African wear and as I makaban ni be to me na ka almost said that choose one particular color ye Ghana as here no pama school kwale nyina na that ye nyina ye share across board again so you best celebrate independence mesre na ka oman no ye choose school back or community back so hospital me ya coaching career starting next month and next year 6 March no me ya ko pisa hospital and say we a Ghana man hospital yeah that's it papa e penfo for e betumi abo for France so e do for no pay mu ache mu akwaba hey akati hill oda so da na woni wo fom pa ya ne kakra ma ya yeah friend na nakofo okay yeah na me dey can hear me say in parliament can country okay like yen local language no enye twi nko say enye obi na teach but always say twi no Adom Ghana okay hello dey easy say we for bit ma translate ya ma obi okay and that dey to so mienu cool na o mo kan maybe the experience bi okay me we free what do you call it aswase to Akwatia line
Me mommy S1 a friend the sadi. One box to Kenitia. Me bear me and said the afro it will be a money rain. Oh, they don't even know woman need the way she treat. Mommy and try how we was said the baby and again anything. That I say. Yeah, fire course in Isiana. Last one was on the funny last person. Made off one of them watching more cover. Now also many about a baby. Yeah, that's it. Bemen and I hear now heavy. And my mamma Barca the Salanza. Barika de. 2 p.m. in here because of I can't 2 p.m. 2 p.m. Me watch down so. Hey, 2 p.m. I've been short on. And so you're telling her. Yeah, now I me patch on Mr. Chum so Temenka. Otonka. Aha, Mr. Chum, yesterday. Me moi, morning show. Increase almost salary no. I want that demo. Inshallah, a very good man. Yeah, that's a papa. Yeah, that's a baby. Yeah, that's it. Now I am far NC to online.com. NLC rules in favor of Ken Attafuah over dismissal of NIA worker. In terms of NIA worker, be a pomon on a home. Maternal and newborn health crisis worsens as late referrals said. Say dear mama about we was our yes so one me fie no fa gina say referral ya na late amon ko hospital time e beti me refer mo ko ba bia hoso no na bia de besi ne na nyasi if you dey touch him health yeah say e bia o say nya ho am so treat UTI urinary tract infections it's in a wash through Eastern region no me share me read the 2024 report hey there be no over 5,000 cases hypertension but once because you and I saw who so no no but when treat here e be lidia na ko kan wa wodi ase we say nyambra sa treatment be mo Eastern region there me the report me send that say to online.com any radio for ya da mo say ya do bia say enne no nyi free ha ye mienu no wahu ye wona wa kire dross ye ni nyina so bro fi say na ye crown month ni ye ankasa ntini 2 days no na ba ma woda onza me see epo no mo a second na me ginam den ye nyame aye no so nti mo nya na mfomo ni so peka se bia 2nd April ye Wednesday and a birthday na kwesi de onim de obeda da nti kasa bia ni akire o ma hene kwabna santen so de oye ne da no afi obe increase no weba na nche da nya hweda wonko onye hweda nti weba wonso ye de esefata apart from empire ne wishes no monye ne ese efata eno na mete ho na mtima me homodwe amechia me fiefo na me ma me munyina won mo hye me fia fi Canada o hye den ma me bo fa de ono e Ghana ma me ono te Ghana o munyina hye mia me wo fa rap masati santi achima gogo omunyina bai because na wochwe wie ye na ye kese ebu ye na mu ntie koye anti afia nso o ya de wo so ma hoho no nyame hira mu nyina me ma no nso nyame hira mo medamo asemani asomo ani asomo papa okay ye de ma menna jiga 1 anemu eye na wochwe wie ya na osie ne ma okay e wa santima mpo eti abusuafo ne adofo ejamfo ye amagya ye nua jiga 1 eye na sambo faje mu nyina ye ga so da mu nyina mase ya me nhira mu nyina asaba kan ho e ma sai kese etimi reverend obofo nso bae e ba asante mampo ya me nhira bibia otimi e ba busua so da mase ya ensa jokoto busua no so e da mu ase na wo twe wie ye ntem nso miami kunu pani Pascal de la jokoto e pe no krabre bibia ye kama adum ne nti achi ne benche bibia ofri ba e bia mi se nyame adomodo obia kwa kodu Radin kwaso ancheche kunani emma ne abusua nyina nso re ye kwa agudie mu nsam health tips ene ne aka etwaso